Nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nawe makuru agezweho. President Ndayishimiye Burundi yasabye igihugu cy'igihangange kumuhuriza mu biganiro n'u Rwanda. Naho umunyasomaliya wakekwagaho ibyaha byo gufata ku ngufu yafatiwe mu Rwanda. Mu karere ka Gisagara abajyanama b'imirenge n'utugari barataka kwamburwa insimbura mu byizi bagenerwa n'itegeko. Kinshasa ho Theophile Mbemba umunyapolitike witabira inama yatumijwe na Kabila yambuwe passport akivi Nairobi. Muri Malawi president yategetse ko nta munyeshuri uzongera kwishyura amafaranga y'ishuri. Naho Ubushinwa bwashinja Amerika kubugabaho ibitero by'ikoranabuhanga. Izo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru ya none tariki ya 20 z'ukwa 10 kwa 2025 mugiye kugezwa nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo ndashima, mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero, oya nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere duhamagare kuri 0727730860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Ndayishimiye wasabye igihugu cy'igihangange kumuhuriza mu biganiro n'u Rwanda. President Evariste Ndayishimiye Burundi biravugwa ko yasabye Ubufaransa ngo bumuhurize mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo gosha umwuka mu buri hagati y'ibihugu byombi. Mu kwa 12 kwa 2023 nibwo umwuka wongeye kuba mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda nyuma yuko Gitega ishinje Kigali ku mugaragaro kugira uruhare mu bitero umutwe wa Red Tabara wagabye ku butaka bw'u Burundi mu mpera za 2023. Burundi mu kwa mbere kwa 2024 bwase bufata icyemezo cyo gufunga imipaka ibuhuza n'u Rwanda ku butaka, buvuga ko butazayifungura na rimwe kugeza igihe u Rwanda ruzabahera abo bavuga ko bagize uruhare muri coup d'etat yapfubye mu 2015 ngo rwaba rucumbikiye. Umwuka warushijeho kuba mubi hagati y'ibihugu byombi ubwo Uburundi bwinjiraga mu ntambara muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ibihumbi by'ingabo zabwo zimaze hafi imyaka 2 zirwana ku ruhande rwa FARDC nayo imaze imyaka 4 mu ntambara na M23. President Ndayishimiye agendeye ku birego by'uko M23 ngo yabifashwa n'u Rwanda yakunze kumvikana avuga ko adashyize ku ruhande umugambi wo kuba yafasha abashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa akajya mu ntambara narwo. Kwa gatatu uyu mwaka ubwo Ndayishimiye yaganiraga na BBC yavuze ko u Rwanda nirushima gutera Uburundi runyuze muri Republika Demokarasi ya Kongo nabo ngo Kigali atari kure baciye mu Kirundo. Mu kwa mbere n'ukwa kabiri ubwo President w'u Burundi yakiraga abadiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu gihugu cye nabwo yari yikomye u Rwanda mu buryo bukomeye, anarahira ko nirukomeza ibyo rurimo intambara izaba ya rusange. U Rwanda mu bihe bitandukanye rwakunze kugaragaza ko rutewe impungenge n'amagambo gashoza ntambara President Evariste Ndayishimiye yagiye avuga mu gihe yari yakomeje ibiganiro byo kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko President Ndayishimiye mu byumweru bishize yegereye Ubufaransa abusaba gufasha mu biganiro na Kigali, yizeye ko byagabanya umwuka mubi uri hagati y'impande zombi. Iki kinyamakuru nubwo nta makuru arambuye kigeze gitanga kuri ubu busabe bwa President w'u Burundi, tariki ya 16 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka yari yitangarije ko yaganiriye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda bikamwizeza ko rutazigera rutera igihugu cye. Yanditse ku rubuga X ati nyuma y'ibiganiro nagiranye n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda abari biteze gukamisha igitero cy'u Rwanda ku Burundi nibasubiza amerwe mu isaho. Aho hari imbere yo gusaba abaturage be gukomeza kuryamira amajanja ngo kuko nta uzi umunsi w'igisambo. Ndayishimiye amakuru avuga ko kuva M23 yafata imijyi ya Goma na Bukavu afite ubwoba n'impungenge z'uko u Rwanda rushobora kumushoza intambara, ibyiyongeraho kuba ngo rwaba rufite umugambi wo kwagura imbibi zarwo nk'uko Africa Intelligence yabitangaje.
Iki kinyamakuru cyanditse ko mu gushaka uko yarokoka perezida w'u Burundi ngo usibye gusaba ibiganiro n'u Rwanda ari no gutekereza uko yacana umubano na leta ya Kongo nk'uko yabisabwe na M23 ubwo mu ntangiriro z'uku kwezi yakiraga intumwa zayo Bujumbura. Ubusabe bwo guhagarika imikoranire ngo perezida Ndayishimiye yanabugejejwe n'abofisiye mu ngabo ze bashinja perezida Tshisekedi kuba nta bushobozi afite bwo gukemura ibibazo by'umutekano byugarije igihugu cye, ikindi akaba yarananiwe gushyira mu bikorwa ibyo yari yaremereye u Burundi. Hejuru y'ibi nuko mu gihe M23 yabifashe umujyi wa Uvira yahita ifunga umupaka uhuzuriye mujyi n'u Burundi, nyamara usanzwe ari ingenzi cyane ku gihugu cya perezida Ndayishimiye mu bijyanye n'ubukungu kubera amafaranga akomoka ku bucuruzi ukinjiriza. Umunyasomaliya wakekwagaho ibyaha byo gufata ku ngufu yafatiwe mu Rwanda. Inzego z'ubuyobozi muri Somalia zifatanyije na Interpol zafashe Jama Abdi Mahmoud wahoze ari umuyobozi w'ibitaro bya Kardo, afatirwa mu Rwanda asubizwa mu gihugu cye kugira ngo akurikiranwe ibyaha byo gufata ku ngufu no gukorera abandi ibikorwa by'ihotera rishingiye ku gitsina. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru muri Somalia ku cyumweru byatangajwe iperereza ryagaragaje ko Jama yagize uruhare mu bikorwa byo gufata ku ngufu no gufata amashusho y'ibyo bikorwa akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Jama ko wari umaze igihe yihisha ubutabera yoherejwe muri Somalia kugira ngo agezwe imbere y'urukiko nk'uko byemejwe n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru. Guverinoma ya Somalia yashimiye ubuyobozi bw'u Rwanda na Interpol kubw'ubufatanye mu kumufata no kumwohereza. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba guverinoma y'igihugu izashyikiriza dosiye y'iki kibazo inkiko za Puntland aho ibyaha bikekwa ko byaba byarakorewe. Undi ukekwaho kugira uruhare muri iki kibazo ari mu maboko y'ubutabera Igalowe aho ategereje gukurikiranwa n'amategeko. U Rwanda rugiye kwakira inama y'abagabo bakuru b'ingabo muri Afurika. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yatangaje ko u Rwanda rugiye kwakira inama y'abagabo bakuru b'ingabo zirwanira ku butaka muri Afurika n'ahandi ku isi. Iyi nama y'iminsi 2 izatangira kuwa 2 tariki ya 21 isozwe kuwa 3 tariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10 ikazaba ari iya kabiri. Ifite insanganyamatsiko igira iti gukoresha ubushobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka mu kuzamura ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba z'amahoro n'umutekano. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yanditse kuri X ko iyo nama izerekana umuhati u Rwanda rufite mu guteza imbere ubufatanye mu bya gisirikare, kujya inama, kubungabunga amahoro n'umutekano no gusangira ubunararibonye mu by'imiyoborere y'ingabo muri Afurika. Iyi nama ngo izaba urubuga rukomeye ku bayobozi b'ingabo rwo kungurana ibitekerezo, gushimangira ubufatanye no gusuzumira hamwe uburyo bwo gufatanya gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano. Izaba kandi amahirwe yo kuganira ku cyerekezo cy'ahazaza mu guhangana n'imitekerereze mishya y'intambara zivuka n'impamvu zigaragaza ko ari ngombwa zafatwa mu kubungabunga amahoro ku mugabane wa Afurika n'ahandi ku isi. Izitabirwa n'abayobozi b'ingabo, inzobere mu bya gisirikare n'abandi bafatanyabikorwa b'ingenzi mu by'umutekano n'amahoro mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Amakuru avuga mu turere tuyahere Rwamagana aho abakatiwe tije batangiye kubaka inzu z'abatishoboye n'imihanda ya kilometero 21. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwatangaje ko abakatiwe imirimo nsimburagifungo ifite igihugu akamaro tije barimo abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bakoze ibindi byaha nk'ubujura batangiye gukora imirimo irimo kubaka inzu z'abatishoboye ndetse bamaze no gukora imihanda ireshya na kilometero 21. Iyi mirimo imaze iminsi itangiye hirya no hino mu karere aho kwikubitiro hari abagera ku 150 bari mu murenge wa Muhazi bari gukora umuhanda wa kilometero 6 usanzwe ugera ku kiyaga cya Muhazi ahari amahoteli menshi. Mu bikorwa bimaze gukorwa kuri ubu hubatswe inzu 4, hubakwa ubwiherero 8, hasanwa inzu 3, hatunganywa imihanda ya kilometero 21, anabumbwa amatafari 1800 byose bikozwe n'abakatiwe imirimo ifite igihugu akamaro tije. Rajab Mbonyumuvunyi umuyobozi w'akarere ka Rwamagana yavuze ko bari gukora imirimo nsimburagifungo babafite mu mirenge myinshi ariko bakanagira n'inkambi yihariye y'abakora tije bari mu murenge wa Muhazi. Meya Mbonyumuvunyi yavuze ko bafite n'abandi benshi mu mirenge ya Nyakariro, Karenge n'ahandi ngo bagiye bafitemo abantu bakatiwe tije bari gukora imirimo nsimburagifungo mu bikorwa bitandukanye bagiye bapangwamo bifitiye akamaro leta. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko ari imyumvire abantu bishyizemo itariyo ko abantu bakora tije ari abakatiwe ibyaha bya jenoside gusa, avuga ko bafitemo n'abandi bakoze ibyaha birimo ubujura nabo bakatiwe iki gihano. Ati ntabwo abakora tije ari abahamwe n'icyaha cya jenoside, siko bimeze, hari n'abandi bagiye bakora ibyaha nk'ubujura n'ibindi bagakatirwa tije. Abo bose barimo kuyikora mu mirenge itandukanye kandi biri gutanga umusaruro kuko basibura imiferege y'amazi yari yarazibye bakadufasha kubakira abatishoboye n'ibindi bikorwa bitandukanye. Kuri ubu u Rwanda rwashyize imbaraga mu gukatira abantu igihano cy'imirimo ifite igihugu akamaro mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magororero. Komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu iheruka gutangaza ko ubucucike mu magororero yo mu Rwanda mu mwaka wa 2024-2025 bwagabanutseho 24.3% ugereranyije n'umwaka wari wabanje kuko bwavuye ku 134.3% bugera ku 110%. Naho mu karere ka Gisagara abajyanama b'imirenge n'utugari barataka kwamburwa insimbura mu byizi bagenerwa n'itegeko. Abagize inama njyanama z'imirenge n'utugari mu karere ka Gisagara barataka gutinda guhabwa insimbura mu byizi zabo bagenerwa n'itegeko uko bateranye cyangwa bagiye mu bikorwa byo gukurikirana n'ubukangurambaga mu baturage, bakavuga ko bibadindiza mu gukorera abaturage. Aba bajyanama bavuga ko ubusanzwe umujyanama wo ku rwego rw'umurenge agenewe amafaranga 5,000 uko hari igikorwa bitabiriye kijyanye n'inshingano zabo zo guhagararira abaturage, uretse ko abari muri komite y'umurenge bagira andi bongererwaho, naho ku rwego rw'akagari
bakagenerwa ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ayo mafaranga abajyanama bo mu mirenge n'utugari bavuga ko basa n'abagiye kuyibagirwa kuko nk'abo ku rwego rw'umurenge bamaze umwaka urenga batayahabwa, mu gihe abo mu tugari nabo kuva Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yashyiraho ibwiriza riyabemerera ngo ntibarayabonaho na rimwe. Umwe mu bo ku rwego rw'umurenge utifuje ko imyirondoro itangazwa yabwiye ikinyamakuru Igihe ati nkatwa abo mu mirenge umwaka n'igice urashize nta kintu duhabwa kandi rwose tuyemerewe. Tubabazwa nuko batumva agaciro ko bwitange bwacu kandi bigaragara ko amafaranga tuba dusaba atari menshi. Mu gihe aba bataka ibirarane byasaga umwaka batarabona, abo mu tugari bavuga ko batarayabona na rimwe kuva Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yemeje iyo gahunda. Ibyo bose bavuga ko bizana birantega mu mikorere yabo. Aba bajyanama kandi bakomeza bagaragaza ko batewe impungenge nuko babona manda yabo igiye kurangira bagatekereza ko bizabaviramo kwamburwa burundu. Uwimana Innocent, perezida w'inama njyanama y'akarere ka Gisagara, avuga ko iki kibazo gihari mu bajyanama b'imirenge n'utugari two muri Gisagara, akagaragaza ko uku kutishyurwa biterwa n'amikoro make y'akarere aho ubushobozi bwabo budahagije kandi hakenewe byinshi. Ati icyo kibazo ndakizi bakingejejeho no mu myanzuro y'inama njyanama y'ubushize twakivuzeho tugifataho umwanzuro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere avuga ko hagiye kurebwa uko babishyura ibirarane byabo. Uwimana yakomeje avuga ko uku kutishyurwa atari ubushake buke bw'akarere ahubwo ngo biterwa n'amikoro make kuko amafaranga bahabwa aba agomba guturuka mu byinjizwa n'akarere. Akavuga ko akarere ka Gisagara kinjiza atarenga miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka kandi agomba kuvamo byinshi. Ati ni ikibazo cy'ingengo y'imari nke nko bakarere duturanye ka Huye kinjiza saga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda, twe twinjiza make kandi tuba tugomba guhembamo badaso gukemura ibindi bibazo. Ayo mafaranga bari make cyane tugomba kuyasaranganya henshi. Uwimana ariko ntiyemera ko hari icyo uku gutinda kwinsimbura mu byiza abajyanama b'utugari n'imirenge byaba bigira icyo byangiza ku mikorere yabo. Nyamara abajyanama bo bavuga ko bica intege ubushake baba bafite bwo kwitangira igihugu, aho bavuga ko bigaragaza ko inzego zibakuriye zidagacira umuhate baba bafite wo kubaka igihugu. Abajyanama b'utugari bavuga ko itegeko ribemerera insimbura mu byizi ryemejwe mu mpera za 2022 ritangira kubahirizwa, ariko kuva icyo gihe ngo ntabwo barahabwa ifaranga na rimwe ry'insimbura mu byizi. Iryo tegeko ryasohotse mu kwa 12 2022 mu igazeti ya leta rigaragaza ibigenerwa abagize inama njyanama y'umurenge n'akagari, aho mu ngingo yaryo ya 2 n'iya 3 basobanura neza ko amafaranga bagenerwa bagomba kuyatahana igihe cyose basoje inama. None abo muri Gisagara bamaze imyaka irenga 2 ntacyo babonye. Mu karere ka Burera abasigajwe inyuma n'amateka batujwe heza barasaba amasambu. Bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera batewe impungenge n'ahazaza habo mu gihe batujwe heza, ariko bakaba badafite amasambu bahingamo ngo nabo biteze imbere. Bavuga ko kutagira aho bahinga bituma bahora mu bwigunge nta cyerekezo cy'iterambere, bagasaba ubuyobozi kubashakira aho biharika kugira ngo batazakomeza kuba umutwaro ku gihugu. Imiryango igera ku 8 yo mu mudugudu wa Kidaho ni ivuga ko nubwo yubakiwe igatuzwa heza ibayeho mu buryo bubi kubera kubura icyo barya ndetse no kuba inzu bubakiwe nazo zigenda zisaza. Bigira Imana w'imyaka 71 avuga ko iki kibazo cyatangiye kuva mu gihe cya Repubulika ya Kabiri ubwo bakurwaga mu masambu yabo. Ati tumaze imyaka myinshi mu bukene bukabije, turi bamwe mu bakuwe mu mashyamba yegereye ibirunga mu rwego rwo kuduhindurira imibereho, ariko kugeza ubu nta masambu tugerayo guhingamo ku buryo kubona amafunguro no kunoza imirire bitugora. Gusa twishimira ko twakuwe muri nyakatsi. Bizimana undi muturage yongeraho ko ubukene bw'akarande bubatera kumvikana nabi mu bantu kubera kubura ibitekerezo by'iterambere. Basaba ubuyobozi ko bwatekereza ku hazaza habo. Bati nge nakuriye mu buzima bwo guca inshuro, ubu ndibaza niba n'abana bacu bazakomeza kubaho batageraho bahinga. Leta nibitekerezeho ituvane mu buzima bwo gusabiriza. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Sorina avuga ko iki kibazo atakizi kuko hari aho babahaye ngo bahinge. Ati abasigajwe inyuma n'amateka bo muri Cyanika kimwe n'abandi bo mu karere ka Burera bubakiwe inzu ndetse bagenerwa n'ubutaka bahingamo rusange mu buryo bw'amakoperative. Birashoboka ko yenda batahahinga bigatuma bamwe bahitamo gusabiriza. Iki kibazo ngiye kucyitaho mbasure kandi nzakomeza no kubakangurira gukora. Kugeza ubu mu murenge wa Cyanika habarurwa imiryango igera kuri 15 y'abasigajwe inyuma n'amateka, benshi muri bo bakaba babayeho ubuzima bwo guca inshuro no gusabiriza. Dukomereza amakuru mu karere ka Karongi aho yise komanda wa polisi yakaruswa abaturage. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Karongi yataye muri yombi umugabo w'imyaka 48 akurikiranwe cyaha cyo kwiyitirira urwego rwa leta adahagarariye. Byabere mu mudugudu wa Josi mu kagari ka Gitarama ku murenge wa Bwishyura akarere ka Karongi, ubwo uyu mugabo yafatwaga amaze gutuburira umugore wo muri ako gace. Uwo mugabo yamuhamagaye kuri telefone yita komanda wa polisi ya Bwishyura amusaba 250 ngo amufungurire umuntu we ufungiye kuri station azira kwiba umuriro w'amashanyarazi. Uwatuburiwe wamaze kuyabura baciririkanyije bagera ku 150 amubwira ko abonye 120. Ukekwa yasabye uwatuburiwe kohereza 120 andasigaye akazayohereza bitarenze amasaha 28. Uwatuburiwe yayohereje akoresheje umu agent amafaranga yohereza kuri telefoni baruye ku mugore ubana n'ukekwa ariko batasezeranye byemewe n'amategeko. Ukekwa yamaze kubona amafaranga ajya kuyabikuza ku isantere yo muri Bupfune. Umugore watuburiwe byamwanze mu nda abimenyesha ubuyobozi busanga amaze kuyabikuza. Umu agent agaragaza uwabikuje ayo mafaranga kuko asanzwe amuzi, nuko ukekwa ahita atabwa muri yombi asigaranye 110. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba SP Twaje Amahoro Silvestre avuga ko ukekwa afungiye kuri station ya RIB na polisi ya Bwishyura mu gihe gikorwa iperereza ku cyakurikiranyweho.
ati turasaba abaturage kwima amatwi ababashuka biyitirira polisi n'izindi nzego babizeza ko bazabafasha mu bibazo bafite. Abiyitirira polisi twababwira ko bakwiye gucika kuri iyo ngeso kuko bazajya bifatirwamo bazajya babihanirwa. Superintendent of Police Twaje Amahoro yasabye abaturage kujya bagira amakenga kuba bahamagara babizeza kubafunguriza umuntu wabo ufunze, kubasubiza impushya zo gutwara ibinyabiziga n'ibindi. Ingingo y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu witirira urwego rw'umwuga wemewe n'ubutegetsi yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Rutsiro imbwa z'agasozi zavuye muri parike zirya intama ebyiri z'umuturage. Nzayisenga Valence wo mu kagari ka Mwendo murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro arataka igihombo nyuma y'uko imbwa z'agasozi bikekwa ko zaturutse mu pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura zimuririye intama ebyiri yoro yagamije kwiteza imbere. Uyu muturage uturiye iyo parike avuga ko yari yaziritse intama hafi yayo yajya kuzicyura nimugoroba agasanga zapfuye, imwe ibyo mu nda byavuyemo. Yavuze ko adashidikanya ko inyamaswa zamuririye amatungo zaturutse muri parike kuko atari bwo bwa mbere zisha amatungo y'abaturage. Yasabye ubuyobozi bw'umurenge kumurwanaho bakamushumbusha kuko izo ntama ari nazo zonyine yaracungiyeho mu rugendo rwo kwikenura no guteza imbere umuryango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yavuze ko nawe akeka ko ari imbwa z'agasozi kuko hakozwe ubushakashatsi bugaragaza ko muri iyi parike nta nyamaswa z'inkazi zindi zirimo uretse izo mbwa. Ati turakeka ko ari imbwa z'inyagasozi ziva muri iriya parike zaziriye kuko atari ubwa mbere zivamo zikaza kurya amatungo y'abaturage zigasubiramo. Yavuze ko ku bufatanye n'urwego rw'iterambere mu Rwanda RDB izo mbwa iyo zimenyekanye ko zihari zitegwa zigafatwa kuko zitemerewe kuba muri parike y'igihugu. Yasabye abaturage gukurikirana amatungo yabo ntibumve ko kuyazirika ku gasozi gusa birangiye ahubwo ko bakwiye no gutera intambwe yo kuyororera mu biraro. Yijeje uyu muturage wahuye n'iki kibazo kuzafashwa kubona irindi tungo binyuze muri gahunda zisanzwe zinyurwamo mu koroza abaturage batishoboye. Yaboneyeho kandi gusaba abatunzi imbwa kuzikingiza no kutazirekura uko babonye kuko no muri zo ashobora kubonekamo iziryana zakwangiza ubuzima bw'abantu n'amatungo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Amakuru vuganze y'u Rwanda tuyaheri Kinshasa. Theophile Mbemba, umunyapolitike witabira inama yatumijwe na Kabila, yambuwe passport akiva Nairobi. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri niho Theophile Mbemba yafatiwe n'ubuyobozi bukuru bw'abinjire n'abasohoka ahita yamburwa passport.
uyu munyapolitiki yari avuye i Nairobi muri Kenya aho yari yitabiriye inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yatangijwe na Joseph Kabila nk'uko bitangazwa na Media Congo .net. Umunsi umwe mbere yaho umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Seti Kikuni nawe wagarutse avuye muri iyo nama yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Njiri mbere y'uko arekurwa nyuma yo guhatwa ibibazo n'ikigo gishinzwe iperereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma irashinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwifatanya n'uwakatiwe igihano cy'urupfu ndetse ushakishwa n'ubutabera bwa Kongo kubera guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri Kongo kandi umurwayi wa nyuma wa Ebola yavuye mu bitaro. Umurwayi wa Ebola wari uri mu bitaro mu kigo cy'ubuvuzi cya Bulape mu ntara ya Kasai muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakize iki cyorezo akaba yanasezerewe. Nkuko byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abimbere ryita ku buzima OMS, uyu murwayi wakize numwe mu bandi 19 bagize ayo mahirwe bagakira Ebola. Kuva mu kwa 9 k'uyu mwaka abantu 64 nibo bibasiwe na Ebola, barimo 53 byemejwe ko bayirwaye, abandi 11 bigakekwa ko yaba ari abagezeho. Iki cyorezo cya Ebola kibasiye cyane ibice by'icyaro ahantu hari hagoye kugera kubera imihanda mibi n'ibikorwa remezo bidahagije. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ku nkunga ikomeye ya OMS n'abandi bafatanya bikorwa yahise yihutira gushyira ingamba zo guhangana n'icyo cyorezo zirimo kohereza amatsinda atandukanye yo kugenzura, kwita ku mavuriro, gukumira Ebola no gukangurira abaturage kuyirinda ndetse n'ibindi. Aha muri Bulape ho hashyizweho n'ikigo cy'ubuvuzi cya Ebola gifite uburiri 32 ndetse kinahabwa ubushobozi bw'ubuvuzi bukomeye. Umuyobozi mukuru wa OMS mu karere ka Afrika Dr Mohamed Janabi yashimye imbaraga zashyizwe mu kurwanya iki cyorezo muri Kongo ati gukira ku murwayi wa nyuma hashize ibyumweru 6 gusa iki cyorezo kigaragajwe ni ikintu kidasanzwe cyagezweho cyerekana imbaraga z'ubufatanye, ubumenyi bw'igihugu n'icyemezo rusange cyo gutsinda inzitizi zo kurokora ubuzima. OMS ivuga ko yo n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gukorana cyane n'inzego z'igihugu mu rwego rwo kugenzura no gukingira kandi ko biteguye gutabara bwangu mu gihe hagaragara abandi bantu bagerwaho n'iki cyorezo. Perezida wa Senegal ari muri Kenya nyuma yo kuva mu Rwanda. Nyuma yo kuva i Kigali mu gitondo cy'ejo ku cyumweru, Perezida Diomaye Faye wa Senegal arabarizwa i Nairobi muri Kenya aho yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3. Yahise aba umushyitsi mukuru mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'intwari uba kuri uyu wa mbere. Uyu ukaba ari umwanya wo kwibuka no kumenyekanisha intwari zitangiye igihugu cya Kenya. Mu ruzinduko rwe muri Kenya, Perezida Diomaye Faye ku munsi wa mbere yahuye na diaspora ya Senegal i Nairobi. Karakanya ko kungurana ibitekerezo aho Perezida wa Senegal yashimye uruhare rw'abene igihugu mu kugaragaza isura y'igihugu mu mahanga. Amakuru aturuka muri Kenya avuga ko Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye na Vice Perezida wa Kenya Kithure Kindiki bari mu bayobozi bakuru bageze kuri stade Itokwe mu ntara ya Kitui ahabera ibirori byo kwizihiza umunsi w'intwari biyorwa na Perezida Dr William Ruto. Mu gihugu cya Malawi ho Perezida yategetse ko nta munyeshuri uzongera kwishyura amafaranga y'ishuri. Perezida wa Malawi Professor Arthur Peter Mutharika yatangajwe amashuri abanza n'ayisumbuye azajya yigwa ku buntu guhera mu kwezi kwa mbere kwa 2026. Perezida Mutharika yahamagariye abaturage gushyira hamwe, gukunda igihugu no kurwanya inzara. Mutharika yavuze ko leta yamaze kubona toni 200,000 z'ingano zivuye muri Zambia kugira ngo hatagira umuturage ugira inzara mu mezi ari imbere. Yihanangirije abahinzi babitse imyaka kugira ngo bazayigurisha ihenze, ababwira ko ibyo bishobora guteza inzara mu gihugu. Perezida Mutharika yashimangiye ko uburezi ari urufunguzo rw'iterambere, asaba ababyeyi n'abanyeshuri kubyaza amahirwe iyi gahunda. Ati nta mubyeyi uzongera kugira urwitwazo rwo kutohereza umwana ku ishuri. Perezida yakomeje avuga ko yatowe na Malawi yose atari ubwoko cyangwa ishyaka rimwe, asaba abaturage gukomeza kugira ukwizera n'ubumwe mu rugendo rwo kuzahura ubukungu bw'igihugu. ZANU-PF yo irashaka kongerera Perezida Mnangagwa manda kugeza mu 2030. Ishyaka riri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU-PF ryatangaje ko rigiye gutangira inzira yo kongerera Perezida Emmerson Mnangagwa imyaka 2 kuri manda ye, ibyatuma aguma ku butegetsi kugeza mu 2030. Uyu mushinga wemerejwe mu nama ngarukamwaka y'iri shyaka yabereye mu mujyi wa Mutale, aho abadepite n'abayobozi b'ishyaka basabye guverinoma gutegura itegeko rihindura itegeko nshinga nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera Ziyambi. Mnangagwa ufite imyaka 83 byari biteganyijwe ko azava ku butegetsi mu 2028 nyuma ya manda 2 zemewe n'amategeko. Abahanga mu by'amategeko bavuga ko iyo mpinduka yasaba ivugururwa ry'itegeko nshinga ndetse gushobora no gusaba referendum. Emmerson Mnangagwa ubwo yigeze kuvuga ko ari umuntu ubahiriza itegeko nshinga kandi adashaka kugundira ubutegetsi, ariko abayoboke be bamaze igihe bashyigikira ko yabugumaho. Mu gihe abari ku ruhande rwa Vice President Constantino Chiwenga bagiye bagaragaza mu ruhame ko babirwanya. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo ari ugushaka guhindura itegeko nshinga mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Tendai Biti umunyamategeko mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ati tuzarengera itegeko nshinga kugira ngo ridakoreshwa mu nyungu z'ubutegetsi bwirengagiza abaturage. Kwa gatanu abantu 10 bashesha kangoye bafatiwe umurwa mukuru Harare bashinjwa gutegura imyigaragambyo isaba ko Mnangagwa yegura. Abo bafashwe bari hagati y'imyaka 60 na 70 bakaba bakiri mu maboko ya polisi aho bategereje kubonana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri uyu wa mbere. Ibi byongeye kubura intambara yo guhatanira ubutegetsi muri ZANU-PF hagati y'abashaka ko Mnangagwa aguma ku butegetsi kugeza mu 2030 n'abifuza ko Constantino Chiwenga Vice President wa Zari General mu ngabo ari we wamusimbura. Amerika yarashe ubundi bwato ikeka ko bwikoreye ibiyobyabwenge.
Minisitiri w'intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Hegseth yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zarashe ubwato bwari bwikoreye ibiyobyabwenge. Uyu muyobozi yasobanuye ko ubu bwato bwari bufite aho buhuriye n'umutwe w'iterabwoba wa ELN wo muri Colombia. Ati ubu bwato intasi zacu zari zizi ko bwifashishwaga mu gutwara ibiyobyabwenge, bwanyuraga mu nzira bizwi ko inyuramo ibiyobyabwenge, butwaye ibiyobyabwenge byinshi. Amashusho yafashwe ubwo ubu bwato bwaraswaga yerekana bugurumana. Minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko abagabo batatu bari baburimo bishwe kandi ko nta musirikare n'umwe wa Amerika wakomeretse. Mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko agiye gushoza intambara ku bantu banyuze ibiyobyabwenge mu mazi magari, cyane cyane abaturuka mu bihugu nka Venezuela. Kuva icyo gihe ingabo za Amerika zimaze kurasa ubwato butandatu, ariko leta ya Venezuela yigaragaza ko ibi bitero biri mu mugambi wo kuyihirika kuko akenshi Amerika ishinja gukorana n'ababitwara. Mu cyumweru gishize Trump yatangaje ko mu gukumira abanyabyaha n'ibiyobyabwenge biva muri Venezuela byinjira muri Amerika, yategetse abakozi ba CIA kwinjira muri Venezuela kugira ngo babihashye. Ubushinwa bwo burashinja Amerika kubugabaho ibitero by'ikoranabuhanga. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu cy'Ubushinwa yashinje ikigo cy'umutekano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika National Security Agency kugaba ibitero by'ikoranabuhanga by'igihe kirekire ku kigo cy'igihugu cyigenga kandi kikanagenzura ibihe mu Bushinwa National Time Service Center. Iyi minisiteri yavuze ko ibi bitero byatangiye kugabwa mu kwa gatatu 2022 birushaho gukara hagati y'ukwa munani kwa 2023 n'ukwa gatandatu kwa 2024. Yagaragaje ko ikigo cy'umutekano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoresha ikoranabuhanga rihanitse ryifashishwa mu kuneka no kwinjira muri systeme runaka n'intwaro zidasanzwe 42 zagenewe kugaba ibitero ku mikorere y'imbere. Bivuga ko ibitero byagabwe hifashishijwe virtual server zigaragaza amerekezo yo muri Amerika, i Burayi na Aziya mu rwego rwo kuyobya uburari ku nkomoko ya nyayo y'ibyo bitero. Inzobere z'Ubushinwa zivuga ko ibi bikorwa bishinjwa Amerika ari ubushotoranyi bwo ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga. Ubushinwa bwatangaje ko bufite ibimenyetso simusiga by'ibi bitero kandi ko bwarushijeho gukaza ingamba n'umutekano byo kubyirinda. Ambasade ya Amerika i Beijing nta kiratangaza kuri ibi birego. Dusoreza amakuru kuri Trump ushobora kuzahura na Kim Jong Un mu rugendo azagirira muri Aziya. Abategetsi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuganira mu ibanga ku nama ishobora guhuza Donald Trump na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un mu ruzinduko Trump ateganya kugirira muri Aziya. Byatangajwe ko ibi biganiro bitarafatirwa umwanzuro, gusa bikaba bigamije kureba uburyo bwo gufungura ibiganiro hagati y'ibihugu byombi nyuma y'igihe hagaragara umwuka mubi. Baramutse bahuye, ibi biganiro byabikurikira ibyo Perezida Donald Trump aheruka guhuriramo na mugenzi we Kim mu kwa gatandatu kwa 2019 ku mupaka uhuza Korea zombi, aho yabaye Perezida wa mbere wa Amerika wageze ku butaka bwa Korea ya Ruguru akiri ku butegetsi. Abategetsi bakuru muri Amerika baremeza ko izi nama ziri gukorwa mu rwego rwo gutera intambwe nshya mu mibanire yari yatewe no kutumvikana kubera gahunda ya Korea ya Ruguru y'intwaro n'ibisasu bya kirimbuzi. Perezida Trump ku ruhande rwe yagaragaje ubushake bwo guhura na Kim Jong Un igihe cyose bigaragaye ko ari ngombwa, ndetse avuga ko ari ibintu byaba ari iby'icyubahiro guhura nawe. Uru rugendo Trump azagirira muri Aziya biteganyijwe ko azagera mu bihugu birimo Ubuyapani, Korea y'Epfo, Ubushinwa, Vietnam na Philippines. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in ku ruhande rwe yavuze ko yizeye ko ibi biganiro bizafasha kugera ku mahoro arambye hagati y'ibihugu byombi. Abasesenguzi baravuga ko kuba ibiganiro biri kuganirwaho ubwabyo ari ikimenyetso cy'impinduka mu myumvire ya Amerika, aho gukoresha uburyo bw'intambara ikagana n'inzira y'ibiganiro byubaka. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Trump ushobora kuzahura na Kim Jong Un mu rugendo agiye kugirira muri Aziya niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho. Reka mbashimire ko mwari mudukurikiye, mbararikire komeza kureba ibindi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.